أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum i dobrodošli u prvi, a inšallah samo jedan u nizu poučnih klipova El Bid'a fil Bejt, ili u slobodnom prijevodu na bosanski inovacije u kući. U današnjem klipu govorit ćemo o čistoći. Svi mi vrlo dobro znamo da je jedan od namaskih šarta čistoća tijela, odijela i mjesta gdje će se klanjati, i praktikujemo mi i abdest i gusul, ali u tome zaboravljamo jednu važnu čistoću i jednu važnu higijenu koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio, a to je čistoća usta i zuba. I znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio korištenje misvaka prije svakog namaza, dakle 5 puta dnevno, i prije lijeganja uveče i poslije ustajanja ujutro. Mi živimo u svijetu, u vremenu 21. je vijek, kad je sve brzo, brzi upload, još je brži download. Nema se vremena da se 5 puta dnevno koristi misvak, a naveo bih samo jedan od brojnih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: fadlu salati bis savaki ala salati bi gajri savakin 70 dja'fa, što će reći namaz uz upotrebu misvaka 20 puta je vrijedniji od namaza bez upotrebe misvaka. Kako u ovom vremenu, kada radimo, u poslu smo, čuli smo ezan, nemamo ni abdest, žurimo da uzmemo abdest, kako stići još upotrijebiti misvak, a kasnimo na namaz? Zato sam smislio rješenje. Svako od vas, braćo, ima u svojoj kući jednu kućnu električnu burgiju, koju možda koristi, možda i ne koristi, možda stoji negdje u podrumu ili u garaži. Sada je vrijeme da je izvadite, obrišete sa nje prašnu i korisnu upotrijebite. Postupak je sljedeći. Uzet ćemo jedan manji za početak, iako ako imate ovu električnu burgiju sa izmjenjivom glavom, možete dakle izmijeniti pa koristiti one sa prolazom za veće one borere. Dakle, ja bih preporučio za početak, dok se malo ne uštelite, da uzmete jedan misvak broj 6, koji ćete, još jedan praktičan savjet, svi vi znate da se misvak, ta četkica na misvaku priprema tako što se zubima izgrize putanja, po kojoj ćete onda pokretom tako skinuti. Ja sam smislio bolji način. Dakle, ako imate klješta za skidanje izolacije, jednostavno bez ikakvog križenja prstiju zuba, bilo čega, samo povučete i evo ga. Sada je četkica spremna. Kakav je postupak? Otvorite prolaz toliko da može stati taj misvak. Pritegnete ga, dakle. A to se mora oprezno i precizno. Sve se to može uraditi u sekundi. Možete imati stalno spreman misvak koji imate recimo 4 bušlice u kući. Jedna mala, najmanja je za dijete, veća je za vašu ženu, a najveća za vas. I možda za početak da prilagodite brzinu, da okrenete na najsporije.
vaši zubi se blistaju. Dakle, sad kad dođete na namaz, stanete u saf, okrenete se da predate selam, Esselamu alaikum wa rahmetullah, više ne morate onako Esselamu alaikum wa rahmetullah, jer brinete se da će miris kafe, miris duhana smetati vašem bratu sa lijeve strane, Esselamu alaikum wa rahmetullah, ili vašem bratu sa desne strane, u stvari obratno, jeli? Nego sada možete fino punim plućima onako predati selam. Draga braćo i sestre, nadam se da je ovaj klip bio poučan i hajirli, inšallah, i vidimo se u sljedećem. Esselamu alaikum. أستغفر الله